ase pati ya Jubilee tuwegene tomorembe ahende tukegena nge serikali rone bwenete ku provide security asekero mwananchi asekero yo moito lakini bono asekerete serikali yanse korakananga ege kuungana pamoja na wali bibago ahende kanderera igo ono kotanga kero muntu erigeri security yae igiye kujikoreta toto chaos kiagara yegwiteke wangekyo n'abantu gwitana kinungu abantu gwitana emyoro agwa asetu tobwana tiguika togendete kuburia serikali nga sabatari tigaba serikali bakore gashi yabiru gwenerete gucunga maisha y'abantu kiagara tugutiga enamune yigenderete nga abantu bagusagana mu gasuyigoro ibono toto ni security abona inji bagujurwa n'abanyana asabanya serikali y'umanyana igento gakorekana nkiriye keronge ikibwango ekonye kenyurukia togendereiga esingingo kera baba